Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kaseng Ribho Youth Federation menda kasngi ka arp khandai terik unai tung arhaja arpo ar klapen kuburom ki arp sangut ki samla na them Ribho ki belawan shakmat haki artli ki kardan pule ki baken thob ya ka SSLC but HSSLC kalapen long hanong po Paris Hall ki badon lang hakte ka jingpen kuburom UMLA kathan uba Miral Bonsim uba Bipul thank you uba de president rang ba kaseng uba El Saukmi uba de vice president kaseng uba Obi Banyang ubade secretary kaseng ufada Peter Simli ubade Paris Priest chong kanong po Paris ubadi dingan ubade DSP crime ka district Ribhoy kinong ya lambarim kaseng RBYF kibaken thop yoba FM Mapnyang uba Morris Lengdo uba Rocky Kala uba Banbuhay Makdo kinong ya lam na kiway kiseng bahalam kibaken thop ya kinong yalam kaseng KSU kaseng FKJGP bat kiway kibaken thob ya ki dikhot jong ki sun ki circle ki unit jong kaseng na kaleng ka Ribhoy Secondary School umulay dora bayo 85% Beruang bayo 86% bayo pedang tunyo Namputre isul besar na sing bayi Namputre di badak hormoro Arvin Sandra yang angka English High School nopo Royo Kalau kita kisah penting bagi dikuasai pada perkara riwayat. Bagi dua manusia nanti jom tiga mana kita sini. Ini mana orang mana kau? Kacau. Wilayah pada negeri dalam sama begini di seng betul-betul sama blok absolut kiboyo tertopo di pekerjaan bakri hal jingkli jubi. You have overcome a lot of obstacles in the way to achieve this. Now, ketika por habis yo, ya ketika lang penyelum lang, nak mentah ketika jengmu kaba dan jemput. But I'm siap ya ini.
kita, oh,